Allah'dan daim o Allah mağa sabır bere dep suray berbegil deydi. O Allah mağa жеңилчилик bер dep suraş gerek eken. Düşündünüz mü? O Allah mağa dünya ver deşten burada, o Allah mağa bereke ver dep suraş gerek eken. Dünya көп dedi, biroq bereke biri. O Allah meni balanda saktay gör dedim burada, o Allah bardык нерсенин зыянынан сактай gör dep suraş gerek eken. Bunu жалпы чоң түрдө suraş gerek eken. Anan da giretken an Abi Hurayrata anna Resulullah قال Peygamber ayetken laysa şadidu bis sur'ati deydi. Peygamber ayetken qarsan güçlü kişi deydi. Güreşte jengen kişi emas deydi. Güçlü kişi güreşte jengen kişi emas. Al şunday ekan, çınıgı balban jana güreşte jеңүүчү açulangan кезде өзүн кармай алба, көзүн кармай алган адам деп айткан экен. Карасаң да. Ямлику нафсаху индал гадаб. Мындай айтканы жөн эмес экен. Качан ачуу келип турган мезгилде өзүңдү кармай билсең, демек сен чынында эмне экенсиң? Эң сабырдуу адамдардын катарына кирет экен, туугандар. Аллах разы болсун.